none ngara nyene wese abantu ngo ningonokera kweri bose ningonokera ningonokera buriya reka nkubwire buriya umukobwa uzi neza yuko atari isugi kandi ikindi kiyongera kaba kiri iwabo ningonokera ego kweri basha mbona ko barerera abarundi baguhanze amaso kweri ntabwo bakira bari kugira ngo nyene babanze babarire kuntu babisi ingonokera kweri baguteza amatwi kweri wewa mwakoze kunyakira reka ndababarire rero ndabasuhuza hano kw'isamizi y'Uburundi ndabafisiye ikintu kimeze nk'ikintu kibatunguye cane gose nabazaniye wa mukomediye w'icamamare wo mu Rwanda bita ngo Ngarambe Comedy namuzanye mwe w'icamamare mufise matsiko muramubaza iki Ngarambe nyakubahwa rero tuguhaye ikaze hano nyene kw'isamizi y'Uburundi ubwicyo bwira nyene abakenyezi n'abashinganahe nyene bene wacu ubundi babaze nabo bakubaza murakoze cyane natwe ko turi amahoro rero twari turi aho mu Rwanda twari tumenyereye gukorera mu Rwanda ariko ubu twagiye hanze y'igihugu yego basha hano muri Isanga kweri jewe hamfise ikibazo ejo bundi nyene narebye nyene kuri za YouTube bona hariho nyene kamwe mu comedy yawe kavuga ngo umuntu wese ngo w'umukobwa mukiri iwabo akiri isugi akaba akiri isugi cyangwa se akaba atakaje ubusugi bwe ngemwe ngo ningonokera none wewe ingonokera isobanuye iki nyene ingonokera rero ni wa mukobwa ukibi wabo kandi akaba yaratakaje ubusugi bwe kandi nawe uri kubyumva ko umuntu atakaje ubusugi bwe ni nakore kaba yarakoze amahano ahubwo se isugi zingira caboneka mugabo reka da ahubwo uzagira umugisha ushake n'umukobwa ufite nyababyeyi none wewe ibyo bintu uvuga nje ntago ndi kuja ndasobanukirwa kweri jewe ndi kumva ngo afise nyababyeyi nyababyeyi se hari umuntu utagira nyababyeyi bitewe no kudandaza amagara nyababyeyi igihe ubwo yigahubuka dogiteri nje arayitumaga rekaye hari ibintu jewe numvishe ngo nyene ngiyo umuntu ngo nyene ngakomeze kudandaza amagara cyane nyene dogiteri yarabitubwiye ngo nyene ngo bituma nyene ngatabona ngo urubyaro ngo nyene nyababyeyi ngo yanyerera iranyerere akayituma ndagende mama emwe baje kudusetsa hano nyene kwisabiriza kweri ebana kweri emwe tugukombe twabonaga kuri kukumba YouTube gusa ariko ntago twe tuzi ko tuzokubona nyine amaso ku maso none ndahageze rero none rero basha yende shaka kumenya nyene ariko nyene aho ndi kubona abantu benshi bari kudukenera nyine ku murongo nyine wa telefone reka mbanze mpamagare mu bakeya nyine nka batatu wenda bonyene aro ndikukumviriza no kwisamiriza y'Uburundi none wewe uyo mugabo wo mu Rwanda nyene we musaza Ngarambe muramubona gute byifase gute ko mutamubaza nyene ibyo amatsiko mwe mumufisiye yego kwiri Ngarambe rero numve ko yagize mu Burundi amahoro gose natwe hano gose kuri Tanganyika turamukunda cyane ahubwo nagira mubaze ego nyene basha biriya bikwembe na ziriya mudu na biriya birato none ubundi nagira mubaze yego mbaza rwose ego hamwe nyine kubaze ego ariko kumva ego komeze mubaze Ngarambe wi ziriya mudu zawe iyo turi kuziraba twumva tunezerewe cyane mu gihugu cy'Uburundi
rero ndaramubwiriza ndi kukumva umva ko inamvita abafana kwero bafite kweri nyine amayinitesho kwa musiranye ikarita irashize kweri sinzi icyo wasaba nyine abafana bawe bo mu Burundi impande n'impande nyine Ngozi Muyinga Giteranyi hose ukagezayo amakuru ukajyanye n'icyo basaba nyine nk'abafana bawe. Icyo nabasaba nuko badukurikirana mu Rwanda tuba dufite ibikorwa byinshi cyane, turasohora amafilime menshi, turasohora amakomedi, haba kuri channel bita Sibagire TV nayo tuyikoreraho na Polepole TV. Kuri TikTok nitwa Ngarambe Comedy. Ngarambe Comedy kweli. Ubwo ushaka kureba nyene ibikorwa bye kuri za YouTube yandikamo Sibagire TV. Ubwo abakunzi nyene hano kw'Insamizi abaduteza amatwi mwese kuri no radio mwe murumva karo kwandikamo Sibagire TV none ukajura reba ibikorwa bya wa musaza wanyu mukunda cyane. Mbese ubwo nugushaka ese ntago wakena nk'abandi barundi mukaje murakinana kweri muri iyo groupe yawe. Byakunda nta kibazo bamamagara kuri 0718187224. Sayo nzobabarira kweri. Wamwe muri kumwano ku rushinge ni Chris. Mujye mukurikira Ngarambe Comedy cyangwa mujye ku rubuga rwiwe Sibagire TV. Abakunzi bewe bose mumukurikirane ku rushinge rwose, nako tuzoza turamukurikirana kweri. Amahoro y'Imana bane namwe uyu n'umugoroba.